Nestorović Vesna, vesti, kadar prvi put. Tomić Mira, vesti. Novović Slobodanka, vesti, kadar prvi put. Novković Staka, vesti, kadar prvi put. Ovih dana iz Pariza su se vratili članovi ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta koji su učestvovali na otvaranju ovogodišnje sezone Teatra nacija. Oni su u Parizu davali svoje predstave Otkriće i Ožalošćenu porodicu. Pre nego što vas povedemo do umetničkog paviljona na Malom Kalemegdanu, na izložbu slika francuskih impresionista, reći ćemo vam nešto o ovom talasu moderne umetnosti koji se razvija u Francuskoj tokom 19. i početkom 20. veka. Najveća hollywoodska ekstravaganca godine, Oskarska noć, donela je na prelazu između ponedeljka i utorka jedno veliko iznenađenje. Prvi put nagradu za najbolju glumu ovog puta dobio je jedan crni umetnik, Sidney Poitier, za izvanredno odigranu ulogu u filmu Ljiljani na polju. Filmski festival u Kanu, 16. po redu, završen je 23. maja posle prikazivanja prijavljenih filmova. Međutim, još pre projekcije posljednjeg filma bilo je jasno da će prvu nagradu, Zlatnu palmu, odneti film Luciana Viscontija Gepard.